angli cebong tumpik mah. Cebong tumpik pulau tante, cebong ya lampak lai tum cetana, angli tidak sini di. Angli tum angno, ini tamte ini keladak pen, lamboy kiri pansi, ini nanti tuman palo. Di kedam tang, dari Kripo Army, Assam Legislative Assembly, budget session atu. Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma, Karbi Anglong Along Lee, ke Karbi Anglong Autonomous Council Tumsi IMQ. Kalau tak pakai majok le, ninghang pen ketodap lapang elong le, tapi mana du paruhum dia ninghang atum mana pakai la horizontal lo tonson si election ke dukon po apa election tapi lapang solo to bisa sama karenje wajak pensi nenje lo wajak pen nenje anggong pe nilitum MLA Bangkli Afan Inut abangku KSF Presiden di Cekrong, Amerikan di Cekrong Mori, Amere Samsung Terong, Alang Indili Honan Pulau, Dr. Himanta Biswa Sarma Karenje, Ahu, Karbiang Lokan Bangkli, AMLA itu Abidat ma, Hektunong Nadat ma, Amek Cecal Tun Nadat ma, Alam Fekiku Buji Jedat ma, Aljun Hekedat ma. Punili tumhan nangipu la soram he putha nili kini yang dung halo nili tumhan abang solam mangkar bok abang tu Samsung terong alangli KSF Presiden tu Cekrong rata tu nang bak dipin pen student community atum nang lipan nang bak dipin pen Nangli self style KSF Presiden Samsung Terong Group ke Cekrong Kerat Kap Nangli hal dekat kerat pula suaramu do nangli ningalong putela kerat kap langsung arjudun tek nilidung malah seson lebih bantu abe usidame nangli nu tek saya munit puluh takte nangli lam karenji charli tha nangli cipong meme alam si nangli kai karenji be nangli cipong tumpik si cipong tumpik pulo kate labang ke cipong ya panaman le army citik tete seta karbi alam tame ahom alam tame paw alam tame kacethan kacepare alam je cethan no cipare no pulang re cethan ni Cita nono tora langli Amerika bidet anu infong etma lambu bidet ma lapangnya lampar di lampar kerenji abangku tapi nangli betang lagi patata nangli nuet tong tante tek lam nangli nuet tong de kini lam nili tungke MLA lo pulo tante khoda abangke akitin alam hitin bang kerenji long tin si Turdunan boy, soy dunan kepo. Nili tumhanda lam keningi ya pordo. Nili tumhanda lam keningi ya warsaido. Nili tumhanda solam long situng keningi naima. Nili tumda sijini. Soteng sin tum keningi tum. Nang tum nali ninga nali pini ne ono penap dini ono nal kanda soy. Kalam kal alinge leke nili tumda ke kleno dari ke. Nitu muna house business Ate pensi tu gen kena tu ni. Kasi Samsung Terong bandili nangli tu pen pacin na alangli lam karenji bang char likha lapen delason lam kang tak cipong mimi alam ninggi jadi bandili alang pancu ninggi lo. Kenal bangsor ni Himanta Biswa Sarma karenji ahok alang ke alangli bijar alam karenji lake Karbiang lo pen angtan alam karenji
alang ni labang sobrang ni nang delo ke karbiang long ahem ke long lem kuke karbiang long tomas kamsil halata ka bangke mani tangka mahat dotun bulutang te karbiang long ke long lem nam long lem kuci nilor bulutang te hoda ka long lem nam bori nang delo hoda ka ahem dui tungna cikini bori nang delo lagi efek son dewek lagi mani tangka mahat dotun bulutang te Sidul Drive, Hill Drive pada Bahara Tuman, Longli nam itu yang cikini itu bulutang te Nongkau sa pangoy, Murigao sa pangoy, Guwahati sa pangoy, Usialang Litong, Along Lehen Tuke Karbiang Tomas Kamsil Tukang Deta Pike Bijar ta Pangropon Erluma Buti Kue Bijar Karbiang Ngong Arlo Yongsi Kupene Gorme Nakam Pangklem Nai Kupene Rong Sorban Ketak Nai Do Pote Lage Karbiang Tomas Kamsil Sudi Disonen dak bangan nang dunia kamil. Hala bang sordi, Dr. Himonto Biswa Sorba, bijar along le akenang sodo pote rong asora panabang, longle kabi tum panabang, keron poni panda cuma takompo, lape nampar, bijar ke, longle kunapa kita nadim do pote hodak sindrom terek poni panda cuma tate tahai. Usi la kalang li karbiang longpen angtang alam jebsak dalam itu. Silang solam te abang alangli murid panabang mangkuja panabang la bijar ke karbiang longar luta bang kapre ke itu bangke longli pek pun epu tu alangli lapang sok kapan capon lama bangke alangli la kening pen bukan jalan dan dokter ibu bisa makan enggelam ke la ke paprek rep jalan ini Karbiang longar lu bijar itu pen aja adison engine pala karena motor masuk ya lah clear jarang li tanding kita no jadi itu dak sorma tu kulita tu na tak tu mengenai itu longle namai le bini ali itu Ahmed itu bisi kedam dia panabang tu bohina oke lah pakai itu klaim itu naik lah ke Constitution of India sidul whole border commitment and see ikon jalan li harus ada yang ikon sekarang li utot Samson Deron kan utot di jalan li kan potentum pacin itu halo asi lang jalan dia muka pakai lang li tabe parliamentary award muka le ninge ponco sini ate nilitum tame tilke peket Pule MLA keman, tirthe theken lo. Pule nerdum assembly lo mudun pula muli. Cethana, cepatena. Wahid kami lason lamkang tangpen lamkang litren. Ining cime me lampen cethan cemum abang kelak kecok se. Kasi alangli han alundung.